Nasyama soman, pajupaw sa hita bani acara pamalasuhur bani kanal YouTube YKB TV Bahasa Simalungan. Paimay bogi hita hatan ni Tuhan, martonggo mahita mangindo pambabayon ni tondoy na pasing. Martonggo mahita. Ham ale Tuhan, sihol hanami manjalohon hatamu. Buhay ham mauhur pikiran nami, ase parsimada hanami bani hatamuin, ibagas Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Renungan bata sa darion ibuat humbani renungan wasiat. Namar judul ipasu-pasu halani porsaya. Maronjolan maay bani hatani Tuhan. Natar surat bani Pasalmen 20 sada. Janah nats nagabi pusat perenungan ta ay mahumbani ayat 20 na makatahon. Ay martenger ni uhur bani Jahobado rajain. Anjaha halani hidup ni uhur ni tang si timbulan in, seng anjay rebih iya. Hita ganupan na hinarga ni Tuhan ta, bani halak na baru merlajar marlangi, keyakinan bani diri sendiri apa hubani pelatih, gabe sada faktor penentu doai. Anggo pabuai itu pertimbangan, misal nih, mabiar manongnong, tarinumbah, jana sangsi memukah, membahin gebedokah do proses ni marlangi ay. Otik marbeda anggo bani dakdanak. Somal ni lebih posando uhur ni bani pelatih ni jana langdong bani pertimbangan atape uhur sangsi. Ijon ipataridah do si Daud selaku raja nago kaporsayon ni hubani Tuhan. Tongon, dauh pai magabe raja iya, doma ipatarida iya sonaha kaporsayon ni hubani Tuhan. Marhite naman lawan apa mataluhon Goliat. Agepe pitah marhite senjata na sederhana. Langong gasangsi uhur ni si Daud mendepakon tentara ni musuh. Halani yakin do iya, say hasamanan ni Tuhanin do iya. Kunci keberhasilan ni Daud ay mahasir si Roni mangindahinay bata paima bertindak. Halani ay do ase ipasu-pasu Tuhan do iya. Tutuhi tapi sihul do ase berhasil ganup na hinorjahon ta. Songon si Daud ay. Halani ay perlu mamarlajar hita humbani si Daud na tongtong mangindahi Tuhan. Jana persaya bani pambobayon ni. Onma nagabe si Jolomanta ase ulang hita kao. Marhite na marondos subani Tuhan, gabi margogoh do hita mandopakon bagay ni tantangan, ay ibere do bata kemampuan mandopakon ay ganupan. Amen. Martonggo mahita. Ham Tuhan, doma ipabogayhon ban nami, ase ulang tubuh ursang si ban nami mangihutkon ham. Pargogohi hamahan nami Tuhan, ase tetap hanami bani dalanmu. Ibagas jana marhite Jesus Kristus, martonggo hanami hubamu. Amin. Nasyama soman, sonay maranungan bata sa derion. Ulang lupa hita like, subscribe, jana bagihon hita ma hubani hasomanta. Ay marhite na sonay do madihut hita manukoli horja pakabaran Injil. Riap pakon YKB. Tuhan ta Jesus Kristus ma nama masu-masu hita haganupan. Horas.